Dylan Artacie. Stranger na telefono. This is Legend Hotel. May I help you? 你好，你好，饭店，你要订房啊？运气考吗？考你吗？考的呀，考的呢。不好意思，你可以说英文吗？我听不太懂。正常情况是很好饭店，订房是吗？订房是吗？上饭店，booking 饭店房。好，您稍等，我帮你转到前台。前台饭店正常还是很好的饭店。我帮你转到前台订房可以吗？你是记者吗？你好叫，你是寻找介绍采访春风小姐饭店。我不明白，你是要转到客人的房间吗？招聘曾身上青春饭店。I'm sorry, I don't know, I don't 你好。I don't understand. I don't understand. 你好。你好。你好吗？Čakaš da rečem? Veš kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audić Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.